Ikaze kuri Rwanda Driving TV. Aka kanya tuba tuje gukosora ibibazo n'ibisubizo 20 biba byakozwe mu kizamini cya provisoire. Tubikosora neza ku buryo ubasha gusobanukirwa neza, tukubwira impamvu ari igisubizo cy'ukuri. Ibi rero impamvu tubikosora umunsi ku munsi, ibibazo bigenda bigaruka. Nta kibazo uzasanga ari gishya mu kizamini cya provisoire. Niba uri mushya wabanza ugakora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nkushishikariza ko wareba iyi video ukagera ku musozo kugira ibashe kugira icyo kumarira. Tudatinze rero reka dutangire n'ikibazo cyacu cya mbere. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni A. Kilometero 40 mu isaha, B. Kilometero 60 mu isaha, C. Kilometero 25 mu isaha, D. Kilometero 20 mu isaha. Ndasubiramo. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni A. Kilometero 40 mu isaha, B. Kilometero 60 mu isaha, C. Kilometero 25 mu isaha, D. Kilometero 20 mu isaha. Igisubizo cy'ukuri rero ni B. Kilometero 60 mu isaha. Dukomeze n'ikibazo gikurikira. Iki cyapa kivuze iki? A. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C. Umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha. D. Umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira: A. Metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C. Metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ya metero 150, no ku manywa igihe cy'umucyo mu ntera ya metero 20. Igisubizo cy'ukuri rero ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere ko iki kibazo ubutaha nikigaruka kitazagutsinda. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzuma rimwe mu mezi 6. A. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. B. Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. C. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Yaba ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara cyangwa ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni zirenga 3.5. Ibi byose biba bigomba gukorerwa isuzuma rimwe mu mezi 3. Igisubizo cy'ukuri ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Reka twihute n'ikibazo gikurikiyeho. Ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe, bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose cyangwa yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? A. Feri yo gutabara. B. Feri yo guhagarara umwanya munini. C. Feri y'urugendo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo. Ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe, bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? A. Feri yo gutabara. B. Feri yo guhagarara umwanya munini. C. Feri y'urugendo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri andika ku gapapuro ni C. Feri y'urugendo.
Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe, kanda subscribe kugira dukomezanye neza. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni a. toni 12, b. toni 16, c. toni 14, d. toni 24. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni b, toni 16. Twihute n'ikibazo gikurikiyeho, kiragira kiti ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe: a. Ibyapa biyobora n'ibitegeka, b. Ibyapa bibura n'ibitegeka, c. Ibyapa bibuza n'ibitegeka, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe rero n'ibyapa bikurikira: ni ibyapa bibuza n'ibitegeka. Igisubizo cy'ukuri ni c. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona: a. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, b. Iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa, c. Babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha baba bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije, naho ibumoso bwabo bakabona iby'ibara ryera. Twihute n'ikibazo gikurikiyeho. Ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga cyikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: a. Igare, b. Velomoteri, c. Ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c. Ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Twihute n'ikibazo gikurikiyeho. Icyapa kivuga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira: a. Ubuso ni umweru, b. Ikirango ni umutuku n'umukara, c. Ikirango ni umweru n'umukara, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cyo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere gifite ibirango by'amabara akurikira: bifite ibirango by'amabara y'umutuku n'umweru. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500 ni a. Kilometero 60 mu isaha, b. Kilometero 40 mu isaha, c. Kilometero 75 mu isaha, d. Kilometero 20 mu isaha. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni c. Kilometero 75 mu isaha. Twihuta n'ikibazo gikurikiyeho. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: a. Imbere y'ahantu hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi, b. Mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, c. a na b ni ibisubizo by'ukuri, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Yaba ari imbere y'ahantu hinjirirwa hakanasohokerwa n'abantu benshi,
cyangwa se mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura nyinshi, bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: A. Imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B. Inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha nibakubaza iki kibazo, igisubizo cy'ukuri uzamenye ko ari imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri. Inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri. Igisubizo cy'ukuri cyari D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihute n'ikibazo gikurikiyeho. Utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira: A. Iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. B. Iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Dukomeza n'ikibazo gikurikiyeho, kiragira kiti: nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira: kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye: A. Santimetero 50. B. Santimetero 30. C. Santimetero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni C. Santimetero 40. Imbura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: A. Ahegereye inyamaswa zikurura. B. Hafi y'amatungo. C. Mu nsisiro gusa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha iki kibazo niba kikubaza ubutaha uzasubize ko imbura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho, haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ubwo uzasubiza ko igisubizo cy'ukuri ari mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ese ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? A. Igihe kigenda hamanuka. B. Igihe gifite feri y'urugendo. C. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. D. Ibisubizo byose ni byo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga nibwo gishobora kugenda, haba moteri itaka cyangwa vitensi idakora. Igisubizo cy'ukuri ni C. Za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rihishije, amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: A. Amatara abiri ashyirwa imbere. B. Amatara abiri ashyirwa inyuma. C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ndasubiramo: za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri
zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije, amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara agomba gushyirwaho ku buryo bukurikira: a. Amatara abiri ashyirwa imbere. b. Amatara abiri ashyirwa inyuma. c. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. d. b na c ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira: a. Itara ndangamubyimba. b. Itara ryerekana icyerekezo. c. Itara ndangaburumbarare. d. Ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni d. Ibisubizo byose ni ukuri. Iyo hatari indi myanya, birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka: a. Imyaka 10. b. Imyaka 12. c. Imyaka 7. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. Imyaka 12. Iyo hatari n'indi myanya, birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere abana badafite imyaka byibura imyaka 12.